Top 10. Najveći majstori borilačkih veština ikada. Broj 10. Scott Adkins, majstor borilačkih veština i engleski glumac, najpoznatiji po ulozi Juri Bojke, ali i nizu drugih uloga u velikim akcionim ostvarenjima. Bez ikakve sumnje, s pravom se nalazi među 10 najpoznatijih majstora borilačkih veština na svetu. Broj 9. Jean-Claude Van Damme, slavni glumac Jean-Claude Van Damme, belgijski je majstor borilačkih veština, glumac i režiser koji je u svet borilačkih sportova ušao na nagovor oca jer je bio fizički preslab. Do 20. godine života već je važio za jednog od najboljih full kontakt boraca u Evropi. Nakon toga se seli u SAD, a ostalo je istorija. Broj 8. Michael J. White, glumac i vlasnik 5 crnih pojaseva borilačkih veština, među kojima su pojasevi treći dan u Shotokan karateu i Kyokushinu. Ostvario je zavidnu glumačku karijeru s kojom je postao poznat širom sveta. Među brojnim ulogama poznat je i po tome što je glumio i velikog Mike Tysona. Broj 7. Sammo Hung, veteran glume i borilačkih veština Sammo Hung, koji dolazi iz Hong Konga, tokom karijere je glumio u brojnim planetarno poznatim filmskim ostvarenjima. Uz to je i producent i režiser koji je tokom celog života vežbao i održavao svoje impresivno znanje o borilačkim veštinama. Broj 6. Chuck Norris, američki majstor borilačkih veština i glumac koji je kroz svoje maestralne sposobnosti, ali i uloge neustrašivog borca u svakom svom filmu postao i predmet legendi i šala. Od otkaza u vojsci pa do otvaranja karate škole, branjenja titule prvaka sveta u karateu 6 godina za redom, pa do velikih filmskih uloga, životni put Chuck Norrisa se može jednostavno nazvati legendarnim. Broj 5. Tony Jaa, Japanom Jirum, međunarodno poznat kao Tony Jaa, Tajlanđanin je sa majstorskim zvanjem u tajlandskom boksu. Uloga u filmu Ong Bak učinila ga je poznatim širom sveta i otvorila mu vrata za filmski svet zapada. Majstore borilačkih veština o kojima će biti govora u nastavku okarakterisao je kao glavne uzore u svojoj karijeri. Broj 4. Donnie Yen, kineski majstor borilačkih veština Donnie Yen, poznat je i kao Yen Yidan, poznat je glumac, producent i višestruki osvajač svetskih full kontakt prvenstava. Broj 3. Jackie Chan, čovek koga ne treba posebno predstavljati, a o kojem dovoljno govori preko 150 njegovih filmova u kojima ovaj majstor borilačkih veština iz Hong Konga skoro nikada ne koristi usluge kaskadera. Broj 2. Jet Li, Jet Li, kineski je majstor borilačkih veština, nekadašnji wushu šampion i slavni glumac velikog broja kako kineskih tako i hollywoodskih filmova. Tokom karijere je ovaj današnji stanovnik Singapura svoje borilačke sposobnosti demonstrirao uz neka od najvećih imena borilačkih sportova i glume, kao što su Jackie Chan, Sylvester Stallone i brojni drugi. Broj 1. Bruce Lee, pravi sinonim za snagu čoveka i osoba koja je već decenijama važi za najveću ikonu borilačkih veština. Rođen je u Hong Kongu, a najveći deo života i najveće uspehe je ostvario u Americi. Bio je majstor i verovatno najskuplji instruktor borilačkih veština, glumac, filozof, reditelj i osnivač hibridne borilačke veštine Jeet Kune Do.